Sasa mimi dhambi niliyoifanya ni ipi? Call me Kimundu Muguruki. Kuna haha no ngayokire na ndagatumane. Mathani nituoka mbere yaku rucini rwa muthi mewaini. Kuambia upuzi ambao uko Kenya ni mwingi sana. Uma guthomithia ku. Era kukabete tiko kiiruka. Agoka kinya handu hari atumia akaruta mbu agaikara ndithi. Nĩ ngahĩha cia kiumia ngucanio ciambĩrĩirie mwena wa Nyeri. Minista wa Ũrĩmi Mwangi Kĩũnjũri arĩria mũingĩ. Nataka kuomba kitu moja. Tuko na viongozi wawili hapa. Na ageria kwaria rĩ. Mũmbunge wa Nyeri Town Ngũnjiri wa Mbũgũ wĩyarie. Mũndũ ũreciria mbeca icio nĩ ciake. Rĩu rĩ, no wagũtwarire mbunge? Niĩ nĩ ũmwe matwarirwo mbunge nĩ ũndũ Uhuru nĩangeithirie na agĩtĩkĩra thiĩ ngamũgamĩrĩre mbunge. Na iria irakĩririe January ni cia mwena wa Moro. Na vita ambayo tumeitwa hapa siku ya leo, wiki igĩrĩ irathirire tukuje maũndũ rĩ marahanaga ũũ mũcemanio-inĩ wa kũnina njohi. Mũmbunge tondũ nĩ aranyuĩte njohi mũcemanio-inĩ wa kũhĩtana na njohi rĩ, ageria kwarĩria mũingĩ rĩ, moimĩrĩra marahanaga ũũ. Mfanye nini? Anafanya nini? Mimi sije tena mkutano Elbagon kwa Njoroge wa kura yakwa we. Ũndũ ũcio rĩ ũrakĩrakaria mũingĩ. Horerai. Anatuambia tumalize pombe aje hata kama amekuja kwa klabu yeye. Masaa klabu Aikari a itũra rĩa Elbagon. Rĩu tondũ nĩ muona mũmbunge wanyu nĩ mũrĩu rĩ, ũhoro ũcio mũkũwona atĩa? Tumeona mheshimiwa wetu ambaye ndiye tegemeo yetu, ambaye ndiye tungeomba ashirikiane na sisi kumaliza ile pombe. Amekuja kama amelewa za kale, amekuja kama ajielewi na yeye ndiye mbunge. Tumesikia uchungu sana kwa sababu ya huyo kijana kupitia juu ya fence, na ndio tulikuwa tunampenda na amekuja akiwa mlevi, hata tulijua tu kama akipanda kwa fence alikuwa mlevi kabisa. Tumeamua tukiwa zote, lakini yeye ametutenga akaja kutuonyesha maneno ya pombe. Tumekasirika kabisa na tumesema mheshimiwa unless aite watu atoe apology. Tumekasirika kabisa na gitiriha. Hata ametuonyesha haibu kubwa sana tukiwa mama kupitia kwa fence, na ni mkubwa anastahili kupitia kwa gate.